postoji ni javna reakcija. A čini mi se za one koji se usude da se suprotstave takvom stanju dolaze teške sankcije. I mislim da je u ovom trenutku to glavna dilema, koristit ću vrijeme kluba, glavna dilema pred kojim se nalazimo i mi i cjelokupan politički sistem. I moj politički stav će se određivati spram politike, spram ove dileme. Ja znam da je danas rizično kada se pretpostavlja da sam sistem u sebi sadrži taj potencijal kreiranja korupcije i nezakonitosti, da je veoma opasno se suprotstavljati takvom sistemu. I to nije problem samo nas političara. Pred tom istom dilemom se nalaze i građani Brčkog distrikta, ali oni biraju političari. Ali moramo biti svjesni da u ovom trenutku, ilustriram to kroz ova dva možda i nebitna primjera, imamo drastično prisutnu projavu sistemske korupcije, nezakonitosti i samovolje. Imamo zapošljavanje. S tim u vezi tražio sam dopun, nisam dobio. Sad postavljam pitanje, je li to toliki problem, dakle, da je jedna veoma bitna stvar, kao što je zapošljavanje u obrazovanju, gdje ja izražavam javnu sumnju, diskriminaciju, prije svega Bošnjaka. Čekam na odgovor ne znam koliko mjeseci. Ili se to vrši neki politički inženjering, da određene teme, o njima ne možemo razgovarati. S druge strane, dakle, s jedne strane nemate stručan pristup, dakle, cjelokupnom normativnom aparatu, a s druge strane ne postoje sankcije kada je u pitanju nepoštivanju tih normi. Vi imate jedno voluntarističko stanje gdje ljudi koji su trenutno u vlasti koriste pravni sistem u skladu s političkom voljom koju su nametili. To je strašno stanje. Dakle, nije pravna država. I to je po meni osnovni problem koji proizilazi kada je u pitanju ovaj konkretan problem koji je poslanik Krbelj otvorio. Ali evo da po meni nezdrave političke situacije. Što se mene tiče, ja sam još davno zalagao se za politički koncept u kojem takvi ljudi ne bi imali dominantnu poziciju. Ali, nažalost, taj moj politički koncept je propao. Građani Brčkog distrikta izabrali su takve ljude, afirmirali ih kao uspješne, bogate, poštene, lijepe itd. itd. I danas imaju priliku da gledaju ono što su izabrali. Ono što je možda bilo mene ponukali da tražim ovu informaciju. Ako se sjećate, prije nekoliko mjeseci u medijima smo saznali da je naš odjel za obrazovanje još davno uputio nadležnoj agenciji obavještenje da je oduzeta licenca i zabranjen rad Europskom univerzitetu u Brčkom distriktu. Temeljem te informacije, dakle, postalo nam je jasno da već godinama Europski univerzitet ovdje nelegalno egzistira. A da u isto vrijeme drugi segment vlade koji je proveo inspekciju smatra da nema potrebe da se zatvori ovaj univerzitet i on kao takav dalje postoji. Dakle, dobili smo situaciju da u jednoj vladi imamo dva segmenta vlade koji imaju različite stavove po jednom bitnom pitanju, što je naravno prouzrokovalo. Pošto sam ja bio osoba koja je u ime Bošnjaka tražila da Bošnjaci koji participiraju u vlasti napuste zadnje skupštinsko zasjedanje, red je ponovo da u ime Bošnjaka koji participiraju u vlasti dam javnu izjavu, odnosno ovu konferenciju za štampu sam organizovao kako bi pojasnio razloge našeg napuštanja zadnjeg skupštinskog zasjedanja kao i platformu na kojoj ćemo dalje djelovati. Pod jedan treba pojasniti, a to sam uradio na pripremnoj sjednici, naše napuštanje sjednice. Iza ovoga kriju se pravi problemi na koje mi želimo da ukažemo. A to je da već godinama, dakle ne samo od ove vlasti, nego govorim godinama, najmanje u posljednjih 10 godina, imate zloupotrebu vršenja javnih ovlasti, odnosno da vlast ne funkcionira u skladu s potrebama građana i u skladu s potrebama distrikta. Da postoji tendencija pogoršavanja takvog stanja i mislim da će naredni izbori producirati još gore stanje, što će ozbiljno dovesti u pitanje, po mom mišljenju, opstojnost distrikta, a iza toga stoje jasno definirani scenaristi i oni koji to provode. Smanjuju kontrolnu ulogu Skupštine kada su u pitanju javna preduzeća, u ovom slučaju javno preduzeće Putevi.
za koje znamo, evo da je ušlo u jedan veliki projekat za obilaznice, gdje se Brčko distrikt zadužilo na desetine miliona eura, na način da čitav posao oko toga definira neko drugi, da kontrolu nad provedbom tog posla isto tako radi neko drugi, da sve to plaćaju građani Brčkog distrikta, a sada subjekt koji treba to da provodi na neki način, ne na neki način, nego eksplicitno, dakle, uklanja svaku kontrolu svoga osnivača ili u najvećem dijelu je otklanja. Mora respektirati ne samo zakone, nego i druge propise koje donose organi države Bosne i Hercegovine. Da relativizirate i ovu činjenicu da ima više registriranih za izbore nego stanovnika, u stvari pokušavate prikriti jednu paradoksalnu činjenicu da već više godina imate fiktivno prijavljene kojima se potencijalno može manipulirati u izborne svrhe. Ali, nažalost, niko o ovim pitanjima nije razgovarao na vladi. I niko se nije sjetio da otvori i ova pitanja pa da i tamo zvanično artikulira. Meni je do sad bilo poznato da u vladu, kad su naročito Bošnjaci u pitanju, ulaze nekompetentne osobe i osobe sklone konformizmu. Ali bojim se da u ovom trenutku imamo jedan broj čelnih pozicija u vladi za koji se opravdano sumnja da su počinili krivična djela i da optužnice protiv njih stoje u tužilaštvu, što otvara mogućnost političke manipulacije s takvim ljudima. I mislim da je krajnje pitanje da se otvori ovaj problem pred javnošću i da vidimo ko koga predstavlja u tim organima vlasti, kada na jednom segmentu, evo na ovom pitanju, a ja vam mogu nazvati desetine pitanja koje se prečutaju u vladi i onda se guraju pod tepih i nikad ne ugledaju neku političku normalnu artikulaciju, a da ne govorimo o nekom rješenju. Primjer je, evo, i popis stanovništva. Vrijeme, jedan šef odjela, dakle, pokušava paušalno relativizirati objektivizirane činjenice, a da niko ozbiljno ne pokušava oko ovoga se odrediti. Molim vas, to je nedopustivo, što govori o konceptu političke vlasti koje trenutno imamo u distriktu i pokušaju da se ona kao takva reproducira. To je onaj drugi segment političkog inženjeringa o kojem ćemo naravno i u narednom periodu govoriti. Vrijeme. Hvala lijepo. Sa tim bi završili poslanička pitanja i odgovore za 80. redno. Ono što oni ne vide, a što je veoma bitno, da ove podjele koje mi imamo neće dovesti do pobjednika, nego da oni služe trećeg gospodara. I vi imate, govorim u ime kluba, i vi imate danas situaciju da Bošnjaci koji su osvojili najveći broj glasova na proteklim izborima, najmanje participiraju u vlasti, najmanje imaju vlast. Što isključiv razlog podjele između Bošnjaka koji imamo godinama. Ja sam imao priliku da gledam prošlu skupštinu i moram priznati da je bila jako poučna, jer i ja često u tome učestvujem kako se Bošnjaci među sobom istrebljuju i pljuju jedan drugoga. A da u isto vrijeme ne vide da kao takvi postaju zarobljenici jednog drugog, trećeg subjekta kojem oni služe. I ništa nisu naučili iz onoga što danas naše kolege, na primjer SDS i SNSD, demonstriraju. I pored velikih razloga koje imaju, razlika, oni postaju jedinstveni. A kada su u pitanju Bošnjaci, mislim da je doktor Purić jednom dobro to konstatirao i dao pravu dijagnozu našeg stanja. Koliko smo dobri i koliko kolege Srbi na nas računaju u sljedećem mandatu, samo ako nastavimo ovako da se svađamo. Isti razloga, kada je već tako i kada je politička realnost takva, diplome i tome slično, što dovodi do pravnog haosa. S tim u vezi, nedavno smo saznali da je sud u Brčkom poništio rješenje kojem se oduzima licenca i zabranjuje rad ovog univerziteta. S tim u vezi, mada je to bila zakonska obaveza, nadležno odjeljenje trebalo je da izda neki novi upravni akt ili da provede, nastavi taj nadzor. Ništa od toga se nije desilo. Time je prekršen zakon i koliko znam određene instance, pa i sam gradonačelnik dostavio je valjda krivične prijave tužilaštvu.
Samo pravobranilaštvo ovdje pred nama ukazalo je na apsurdnost jedne situacije u kojoj se nalazimo kada je u pitanju visoko obrazovanje, ali s tim u vezi ni samo to pravobranilaštvo ništa nije uradilo, osim što je poslalo dopis nadležnom odjelu da izda rješenje po odluci suda. Ništa od toga se nije desilo. Imate grad koji je na 2 rijeke, a da se nismo godinama okupali u Savi. Dakle, problem je da se uredi Ficibaj i ono što je neki identitet ovoga grada. U isto vrijeme imate javna preduzeća koja prave zaobilaznice, zaobilazeći svaku kontrolu svoga rada. Jer ovdje kad odete inspekciji, inspekcija kaže da nije nadležna kontroliše rad javne uprave. S druge strane imate, evo, statistički podaci da grad s najvećim budžetom ima najniži standard zaposlenih. Sad možete misliti, kad imamo najniži standard zaposlenih, kako je 12.000 onih koji ne rade, kako je penzionerima, kako je invalidima i onima koji trpe posljedice rata. I da ne nabrajam sistemsku korupciju i tako dalje. I onda sam rekao, status javnih preduzeća u Brčkom distriktu. Mi u stvari svoju sopstvenu nemoć pokušavamo da prikrijemo na taj način što ćemo donositi neke zaključke, a koje u bitnome nikoga ne obavezuju. Otprilike kao mala djeca kada se igraju vlasti pa naprave papirnate igračke i simuliraju stvarnost. Mislim da smo se mi negdje sveli na taj nivo. Sfera neke vrste pritiska, iznuđivanja, ali tome slično. Naročito kada se radi o jednoj temi kojoj se danas čitav svijet bavi. Dakle, rezolucija o Srebrenici. Vi danas imate sve zemlje Europske unije, imate čitav svijet koji u povodu 20 godina od velikog zločina u Srebrenici, koji je sud u Hagu, dakle, definirao kao genocid, donosi rezolucije u cilju, dakle, priznavanja prije svega istine i onoga što se desilo, kažnjavanja ratnih zločina i eventualno otklanjanja mogućnosti da se to ponovi. Dakle, čitav svijet se okupio oko jedne ideje. Mi danas, dakle, ovdje u Brčkom distriktu to nismo u stanju. Bez obzira što je ova otprilike citira da problem rezolucije jeste principijelno i simboličko pitanje. I ako ćemo ga principijelno rješavati, možemo ga veoma brzo riješiti. Ali ako ga ne rješavamo principijelno, onda on dovodi do sve većih poteškoća u našem radu. Ako Bošnjaci sad trebaju da odstupe od rezolucije, zato što je došlo do blokade Skupštine, jer su srpski poslanici napustili Skupštinu, onemogućili kvorum, evo nije ni to problem. Ali onda će se pojaviti ponovo drugo pitanje, pitanje džamije, gdje se skupštinska većina dogovorila, pa opet jedan dio poslanika rekao da to ne može da prođe, pa će se onda otvoriti pitanje da li Bošnjaci mogu raditi u određenim osnovnim školama i tako dalje i tako dalje. Ja sam pitao gdje je kraj. Kada će se politička pitanja rješavati ustupcima Bošnjaka i kada ćemo naše političke probleme rješavati principijelno. Ja držim da problem rezolucije možemo riješiti. Ako malo dublje uđete u analizu statusa visokoškolskih ustanova, onda ćete vidjeti da i ostale visokoškolske ustanove u najmanju ruku upitan je njen formalno pravni status i da su i one kao takve nelegalne ili u najmanju ruku sporne. Ali nažalost, po svim ovim informacijama i konstataciji stanja ništa se nije uradilo. Time što vi mene uskraćujete pravo kao poslaniku da dobijem informaciju o jednom važnom javnom pitanju, ne degradira se samo poslanik Enes Pašalić. I najmanje se on degradira. Degradira se ova skupština. Jer nekoliko mjeseci bez ikakvog obrazloženja, ozbiljnijeg obrazloženja, mi ovdje otvaramo jednu tačku dnevnog reda i zatvaramo je uz šutnju ili neku moju lamentaciju. U isto vrijeme vlada na čelu s gradonačelnikom ništa nije uradila. Time je devalvirana i funkcija gradonačelnika i same vlade, odnosno suspendirana je u nekim svojim ovlastima. I ona po meni samo segmentarno postoji.
Jer temeljem pozitivnih pravnih propisa i gradonačelnik je trebao s tim u vezi nešto uraditi. U najmanju ruku smijeniti nadležnog šefa odjela. Ali on je podnio krivičnu prijavu. I sve su to paradoksalne situacije kojima smo mi svi svjesni. Ali nismo našli za shodno da ovdje otvoreno otvorimo ove probleme ili na vladi i da vidimo šta ćemo uraditi. Naravno, sada se pojavljuje inicijativa o izmjenama zakona, donošenja novih zakona, što je samo kupovanje vremena. Krajnje vrijeme, vis-a-vis situacije u kojoj se Brčko distrikt nalazi, da se vlast uspostavi ne po principu podjele fotelja, nego na principu usvajanja zajedničkog programa sa kojim se ide pred javnost i koji vas kao takav obavezuje. S tim u vezi dilema zbog koje i govorim je sljedeća. Da li mi to svjesno amnestiramo nezakonitost, samovolju i dakle mogućnost kriminala i korupcije u institucijama sistema Brčkog distrikta, ili da idem dalje i sami postajemo dio toga. Ja ne stojim iza te politike. Mogu biti u ne znam koliko većina, ali za takve politike neću stojati. Diskriminacije protivno zakonu i konačnoj arbitražnoj odluci uspostavljanju multietničkog koncepta obrazovanja i to na način da su kandidati sa lošim stručnim karakteristikama dobijali prednost nad kandidatima sa boljim stručnim karakteristikama, što vodi negativnoj kadrovskoj selekciji sa teškim posljedicama za nastavni proces. U pojedinim školama se provodila otvorena segregacija nesrpskog nastavnog kadra. Zapošljava se isključivo srpski nastavni kadar. Evo imamo ovdje pokazatelje nekih osnovnih škola gdje su svi primljeni kandidati srpske nacionalnosti, što u konačnici vodi realizaciji koncepta nacionalno podijeljenih škola, tako da ćemo imati isključivo jedno nacionalne škole, kako po sastavu učenika, tako i oni koji izvode nastavu, a sve suprotno zakonu o obrazovanju. Jedan moj prijatelj reče da bošnjačko jedinstvo otprilike traje jednu heftu. Dakle, i čini mi se da je suština svega ovoga što se u tekstu nalazi su prva dva stava. Ovdje se pod jedan traži da se suočimo s istinom da se u Srebrenici desio genocid. A to je verificirao i Međunarodni sud u Haagu. I pod dva, i mislim da je to do kraja korektno, dakle, Skupština Brčko, citiram, Skupština Brčkog distrikta odaje počast svim nevino stradalim žrtvama u Bosni i Hercegovini od periodu 1992-1995. godine. Bez obzira na njihovu naciju i vjeru. Mislim da je do kraja korektno. Dakle, ističe se jedan od najvećih zločina koji se desio u ovom periodu, ali isto tako ima se snage da se pokloni pred svim onim žrtvama, bez obzira naciju, vjeru i druga određenja koja su stradala u ovome periodu. Naravno, za mene nije bio problem da se ova rezolucija izglasa. Ona će se izglasati uz neku većinu koju ovdje imamo, ali će pokazati da joj nedostaje legitimitet. Ona će imati, niko ne kontroliše. Pa vi danas kad kažete nadležnom odjelu inspekciji da ode u bilo koje javno preduzeće, oni kažu da su nenadležni. Jedina veza između osnivača i javnog preduzeća jeste upravni odbor, ali sada taj upravni odbor donosi određene akte bez saglasnosti osnivača. Ranije, da naše institucije postupaju samovoljno i nezakonito. I da s tim u vezi ne postoji nikakva reakcija ni vlade, koja je prva trebala reagirati, ni skupštine, a nažalost ni institucija kao što je tužilaštvo, čak se u izmjenama zakona. Ali iza ovoga što govorim stojim svojim imenom i prezimenom.